Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Ma'arij. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kak Lestari dimulai. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Iya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Waqi'. Kemudian Lil kafirina laisa lahu dafi'. lil kafirina laisa lahu dafi'. Kemudian Minallahi dzal ma'arij. minallah minallah minallahi dzil ma'arij. Kemudian Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kanu kana, miqdaru. jangan kanu, yaumin kana. Oh iya ya Allah Pak Ustaz. Iya, iya. Ha. Astagfirullahaladzim. Ya rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsin. Iya, khamsin. Bagus. Dari mana Pak Ustaz? Ulang deh. Boleh Khamsin. mikdaruhu. Miqdaruhu khamsina alfasanah. Iya, alfasanah. Terus fasbir. Fasbir sabran hamila. Siapa yang hamil? Bukan hamil, Jamil. Ya Jamila. Ya Allah Pak Ustaz. Ayo. Astagfirullahaladzim. Anu ya. Ayo. Apa lagi? Fasbir. Fasbir Fasbir. sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Kemudian Innahum yaraw'an ya Allah. yarawnahu. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Kemudian Wa narahu qariba. wa narahu qariba. Kemudian Yauma takunu sama'u kalmuhal. Gitu Pak Ustaz. yauma takunu sama'u kal muhal. Gitu Pak Ustadz, nggak pakai gitu. Terus watakunu. Betul. Ya. Ya Allah. Wa takunu jibalu kal'ihan. Wa takunul jibalu kal'ihan. Bagus. Kemudian Wala yas'alu hamimun hamima. wala yas'alu hamimun hamima. Kakak bisa ngaji itu nggak bisa dibayar dengan uang ya, Masya Allah. Iya betul. Untuk ibadah haji aja perlu beberapa juta, Betul. umroh beberapa juta, itu pun Sebab itu saya belum daftar haji. iya, dan itu Sebab pun dulu belum tentu diterima kalau bacanya salah, Iya, kalau itulah. sholatnya salah nggak diterima, yakin. Jadi harus bacaannya dulu benar, karena orang yang beramal tanpa ilmu amaluhu mahdudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak. Ya Allah ya Rabbana. Kakak alhamdulillah ya.
Kalau dulu melihat Quran cuman megang doang, Megang ngambilin doang. doang. Sekarang udah bisa baca, alhamdulillah. Iya, Walaupun memang kita jauh ya dari kesempurnaan iya, karena betul. belajarnya juga baru kemarin bila Baru dibandingkan kemarin yang di pesantren itu, tahu nggak, di pesantren itu belajarnya juga tiap hari, pagi, dari sore, kan malam. Di sini mah kakak kalau ada waktu aja, waktu buat senggang malam gitu kan, iya betul siangnya udah betul. nggak bisa. Tapi alhamdulillah ya, puji Iya, syukur ini mudah-mudahan juga bisa alhamdulillah. memberi motivasi kepada yang lain bahwa umur bukan alasan untuk pinter. Selama kita mau Belajar. belajar, sabar insya Allah. Tapi memang modalnya harus sabar. Harus sabar. Kalau nggak sabar memang nggak bisa. Gitu ya kak. Terusin kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassirunahum Yubassarunahum. wa yaddul mujrimu law Bukan yaftadi. wayadul. Ya wadul terbalik Ya, kakak. Ya wadul. ya wad itu Mas. Ya Iya ya wadul. waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumin ya Allah. Iya. Min adabi yaumi idzim bibani. Agak susah ya kak. Min min Iya. azabi yauma idzin bibani. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Kayaknya mau kakak ulang lagi deh. Ulang Pak. Ya, Oke. Dari Yawaddul ya ya. waduh ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin. Yaumi, yaumi, yaumi bukan yauma. Ya min adabi. Ya, bahasa atas. Yawaddul mujrimu la ya Allah. Tenang, tenang, tenang. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma ya Allah terus Pak Ustadz Yaumi, astagfirullahaladzim. memang biasanya yauma di sini. Ini Ini yaumi kan yaumi, yaumi idim. Ya kak, tenang kak. wayaddul Ya mujrim wadul, ya wadul, bukan wayadul, ya wadul. Tertuker, ya wadul. yawaddul Ya, mujrimu law yaftadi min azabi biyaumi ya. Nah, biyaumi idzin bibani. coba dari sini ya, kak. Min azabi yaumi idim bibani. Ayo kak, lagi dari situ. Agak susah, memang agak lain dari biasanya misalnya. Min azabi yaumi idzin bibani Iya, kemudian. wa sahibatihi wa akhi Wa sahibatihi wa akhihi. wa fasilatil lati tuwi وفصيلته التي تؤويه. Kemudian. wa man fil ardi jami'an thumma yunji ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Kemudian. kalla innaha ladha كلا إنها لظى nazza'atan lishawa نزاعة للشوى. Diulang lagi gak? Nazaatan lisyawa. Nyamber-nyamber. nazza'atan lishawa Bagus, kemudian. tad'u man adbara wa tawalla Tad'u man adbara wa tawalla. Kemudian. wa
jama'a fa'aw'a. Wajama'a fa'au'a. Kemudian. Innal insana Ya betul. innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan keluh kesah. Manusia itu serba salah. Dikasih hujan, dia ngomel-ngomel. Hujan melulu. Dikasih panas, salah melulu. Panas. Dikasih kaya, salah. Dikasih miskin, apalagi. Jadi manusia memang tidak pandai bersyukur. Serba Betul. salah, salah. Salah. Kecuali nanti orang-orang yang suka sholat. Yang sholatnya konsisten, continue gitu ya. Kecuali itu. Itu yang selalu bersyukur kepada Allah. Berapapun, apapun dia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya selalu ditambah rezekinya. Ya Kak. Ini tadi innal insana khuliqa halu'a. Ini idza massahu idza Massahu syarru jazua. jazua jazua. Diulang lagi Kak. Agak Idza susah itu. idza massahu syarru jazua. Ya Allah. Jazua ya lagi. Idza massahu syarru jazua. Idza massahu syarru jazua. Kemudian Wa idza massahul khairu manu'a. wa idza massahul khairu manu'a. Kemudian Illa musallin. illal gitu Kak. Illal. Illa musallin. Illal musallin. Kemudian Alladzina hum ala salatihim da'imun. alladzina hum ala salatihim daimun. Kemudian Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kemudian Lisa'ili wal ya Allah. wal mahrum. Lisa'ili wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Kemudian Walladzina hum min azabir rabbihim min mushfiqun. adabi rabbihim musyfiqun. Nyambar-nyambar Kak. Walladzina hum min azabir Enggak, rabbihim. jangan min adabir. Min adabi rabb. Yang nyambernya ke baknya. Jangan min adabir. Kalau min adabir nyamber ke ro. Ayo hati. Lagi Kak. Walladzina hum min azabir rabbihim. Jangan bir. Birab. Walladzina hum min adabi rabb. Bukan adabir. Kalau kakak kan adabir. Kalau adabir berarti rohnya bertasdid. Adabi rabb. Santai di situ yuk. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Kemudian Inna azabar rabbihim ghairu
Rupanya ma'mum. si kakak kebiasaan nih. In ada barrob. Jangan. In ada barob. Jangan sabar. Kebiasaan kalau ketemu roh suka pengen Oh nyamber. iya, Ayo jangan nyambar. samberin. Jangan disamberin. Ayo Tak jangan. sabar nak ketemu tasdil. Oh Ya bener-bener. Allah, Tak sabar kak. Ayo. bismillahirrahmanirrahim. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mum. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kemudian. Walladzina hum li furujihim hafizun. والذين هم لفروجهم حافظون. Kemudian. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. ya أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kemudian faman ibtago. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Kemudian. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Kemudian. Walladzina hum بشهاداتهم. walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Apa? Qa'imun. Betul. Toimun. Koimun. Kok. Nah, Kok. qa'imun. Kayak koimun. Tadi Qa'imun. kedengarannya kayak toimun ya. Kakak Qa'imun. bacanya pakai apa? Pakai to apa pakai kop? Qa. Kok ya. Qa'imun. Koimun. Oh, kak, giginya metik ya kak ya. Oh, nggak apa-apa lah. والذين هم بشهاداتهم baju koko qaimun. Coba lagi kak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Iya, qaimun. Kemudian. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Kemudian. Ulaika fi jannatin mukramun. أولئك في جنات مكرمون. Kemudian. Famanil ladzina kafaru. Nanya ketinggalan kak. Pamaliladina nanya ketinggalan. Nangis tuh barusan. Betul. Ketinggalan. Famanil ladzina kafaru
Ya Allah. Ya. Ya. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti'in. Muhti'in. Agak Muhti'in. susah Kak. Wa ma lilladzina kafaru kibalaka humti'in. Ketinggalan kibalaka muhti'in. Kibalaka muhti'in. Lagi Kak. Fama lilladzi. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti'in. Oh, betul tak Pak Ustaz? Betul. Kibalaka kan? Kibalaka betul. Kibalaka. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti'in. Kemudian Anil yamin wa anis simali. anil yamini. Ni-nya ketinggalan Kak. Anil yamini wa anis simani izin. Anil yamini wa anis shimali izin. Izin. Ulang lagi Kak. Anil yamini wa anis simani izin. Wa anis shimali izin. Izin. Saya mau izin nggak masuk izin. Ini izin pakai ain. Izin. 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 Itu kata Ya. izin. I-nya pendek. Izin. Izinkanlah aku. Izin. 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 Iya. Izin. Tapi I-nya pendek. Izin. 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 Coba lagi Pak Ustaz. Coba lagi Kak. Iya boleh. Anil yamin wa anis simali izin. Anil yamini wa anis shimali izin. 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 Kemudian Kak. Ayat ma'u. Ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Iya. Ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kemudian. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Masya Allah, Waiti aja ngiri itu. Kak Lestari udah pinter bacanya. Cuman lagunya aja masih ketakutan. Kayak di depan ada kucing, masih ada takut ya. Tapi ini saya udah bersyukur banyak Pak Ustaz. Saya udah banyak Alhamdulillah. kenal guru. Saya juga bersyukur banyak kenal sama kakak. Alhamdulillah pesantren jalan. Harusnya kehujanan di depan ada kanopinya. Harusnya nggak punya mesin air. Alhamdulillah. Semoga Allah mengganti berlipat ganda ya Kak ya. Masya Allah. Jadi semuanya memang diuntungkan. Alhamdulillah. Puji syukur sama Allah kita sudah dipertemukan di tempat yang mulia ini ya. Walaupun ilmu saya tidak banyak, mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya Kak ya. Untuk jalan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Coba diulang balik Kak, kallanya. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tuh Waiti, kata Waiti, kapan aku bisa pintar seperti Kak Ahnan? Padahal Kalasteri itu dulu juga sama Waiti. Ikro satunya 2 kali, Isra 3-nya diulang. Itu sampai Tapi saya tak bilang, bosan Pak Ustaz. iya, Kan orang Masya Allah. Saya kadang-kadang ini orang kok mau ngulang-ngulang, mau sabar gitu. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan dia besok-besok nggak ngaji lagi, disuruh turun kok sabar aja. Orang sekarang kadang-kadang saya suruh ulang nggak mau. Ya saya bilang kalau nggak mau mah ya terserah, bukan salah saya. Karena kalau kita kan punya penilaian, oh ini kayaknya perlu diulang lagi. Tapi
Dia nggak mau ya sudah kalau nggak mau. Lagipun kan untuk kita juga kan Pak Ustadz, kalau Sebetulnya bacaan seperti itu. betul kan, Kalau bacaannya gitu. betul, bagus kan, yang ngajar enak, yang belajar Enak, lebih enak betul. lagi gitu kan. Itu Mhm. tapi kalau yang bacaannya salah, yang belajarnya juga nggak enak, yang ngajarin Coba nih apalagi saya gitu kan. suka ulang, apa-apa surah saya akan ulang-ulang Pak Ustadz, kan nanti kan Alhamdulillah. baca-baca sendiri seolah kan, oh Pak Ustadz bacanya gini, jadi saya Betul, ikut, oh betul, macam betul, ini betul. bacanya Masya gitu Pak Allah. Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk yang lain. Kalau Lestari Anin yang bagus sekarang tuh bukan pinter dengan sendirinya, tapi penuh perjuangan, penuh air mata, ya begitulah. Betul, Kadang-kadang sedih kok mulut ini kenapa gitu kan. Tapi ternyata bukan salah mulut ya, salah kita iya memori betul, kita belum nempel. betul, Kalau sudah nempel sudah terbiasa ternyata mulut tuh enak pengucapannya. enak, Kayak tadi saya ngajarin Kak Bu Rukiah tuh Bu Rukiah. heeh Sekarang sudah agak heeh, mendingan, tapi dia oh ya, masih ho mhm, dibacanya ha. Ha dibacanya ho. Kayak Bu Neni, kayak Bu Neni, kayak Waeti sama tuh. Fa dibacanya kop, kop dibacanya fa. Itu biasa, iya, tapi sekarang Bu rasakan Neni juga tertukar-tukar, alhamdulillah. Ya, dulu mudah-mudahan. Makcik Rahmelan pun ra Ah, kan, roknya ra kan. Sekarang alhamdulillah dia makanya dia aduh seneng banget katanya ya alhamdulillah sebelum saya iya, sama-sama seneng kita belajar di sini ya. iya, Alhamdulillah. Ayo Kak, sedikit lagi Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala 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 fa uqsimu bi rabbil masyariqi wal wal magharib. mago ada mimnya, mimnya Ya Allah, nyembunyi nih Kak. Mimnya kecil nih. nyembunyi kecil. Ya Ini Allah, wal mago, ini ada makro mimnya kecil. Wal mago. ada meme ya Pak Ustaz, Iya, coba ada ulangi Pak mimnya Ustaz. Kak di situ. Bismillah. Ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal Betul. Wal magharib magharibi. Wal wal magharibi. Wal magharibi inna laqadirun. Laqadirun. Ada ya Allah. Laqadirun Kak. Astagfirullahaladzim. Ayo lagi Kak. Wala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Wal magharibi inna laqadirun. Mau dibagi dua nggak Kak? Coba bagi dua biar enakan. Begitu. Oke. Ya. Wala uqsimu bi Uq, uq kok kalah. Fala uq. rabbil wala uqsimu bi rabbil Shinnya gede. masyariqi wa Giginya metik ya, masya, shin. Masyarik. ada ya Allah. Wala uqsimu bi rabbil syamariqi wal Tertukar, magharib. tertukar, tertukar. Fala uqsimu birabbil maknya ketinggalan tadi. Birabbil masyariqi wal magharib. Ayo Kak, ketinggalan tadi. Wala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib gitu Pak Iya, Ustaz. wal magharib, betul. Ulangnya dari wal Wal magha magharibi. wal magharibi inna laqadirun. فلا أقسم برب المشارق والمغارب برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Kemudian ala Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. pintar Masya Allah. على أن نبدل خيرا منهم وما
bimasbuqin. Kemudian Fadharhum yakhudu wa ya'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. bagus, mestinya bagi dua ya. Oh. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Kemudian Kak, Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a minal ajdasi sira'a sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Kemudian nanti tinggal latih-latih ya, bagi dua kain panjang gitu, Oh, jangan itu. semuanya. Oke. Biar ada Dan kalau dari napas. Terus oke. Bawah ini Pak Ustaz ya? iya, khasyiatan. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Tarhaquhumnya idhar. Tarhaquhum dhillah. Jangan ditahan. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kemudian. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur ya Alhamdulillah, Allah. terima kasih Kak Lestari sudah mau belajar, sudah pandai ya. Senang saya Terima kasih dibuatnya walaupun banyak. kadang-kadang surat-surat tertentu masih nyungsep ya nggak Nyungsep. apa-apa. Belajar terus ya. Sebab itu Sinnya, saya selalu mengulang, saya ulang. iya, kadang-kadang sinnya masih itu Masih metik ketinggalan ya. kan, masih. Padahal Ya kalau di nggak Google Pak apa-apa. Ustaz kan itu SY macam shin, gitu ya. Shin, Tapi ya. bila Tapi dah kalau di baca, kalimat kadang-kadang suka nggak ketemu Kak. Itu itulah kadang-kadang dia. begitu. Iya. Shin. Terima Ya Allah. kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.